Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa inyo lagi dulu Pinoy. Okay, inshallah. Kuito maghinang ni sa kitabi si part 2 ni. Part 1 ubos na dilaw tuloy-tuloy kidiinin kahaba enlew maghinang dambua-dambua. Kuito part 2 na iye. Untuk kanten bindoy sa kuito 5 letter iye. Ubus 50 Lod Pilipinas. Edwi en ubus bang may painte may tambak kapson nen pala ito sa si poste sa tutawa do komisayen dan hadja kay patanon bi iya mag-follow to si page to do damikian bang makajari si Kam bang mania YouTube nen mag-subscribe ka am to si YouTube do da kay patante bi mag-share kita bi sini kita bi tu mamatukin duk kita bi hilmi lani kahaba enlew tu si lola tuinin duk ni hadjania tangyaw bi kahaba salung kahaba lekto kahaba kam JDC damikianin kami ruisab tu giruisab kami pente tu nakabantay sige si may mayaman iya komen min kemon suga pegeni arumi admin na iyo siya magpayam bangge ko makapayam iyo siya magpayam dan admin suga sa iyen duk ni hadja niya tangyaw kami tuu iya may komen bin na pamon nimiyaan sangat nagihalihan bi masiruta untuk bi iya answer nen get them. Okay ko ito untuk anten bin 5 letter do iya 5 letter ubus mulai sa tinambahan si Capson IM posing na yan do ubus 50 Lod Pilipinas. Okay ero haji kahaba elew maghinang kita bisayin luk na dinatan mo tanong ida kam do mong answer di ruhunit bang kuma-answer si Kaam may iyakan do so na iyakan may lalim-lalim ni hadjan yan hindi makahati. Okay magsuko si Kaam inshallah ginipin kajumuan maghinang kita bisigi sa inin sukul ni hadjani at tangyaw bipabalik. Okay magsukul insyaallah murah-murahan dan palihara kita bi Allah Ta'ala duk bang pa ini sa kita bi inurongan kabasa duk kabiskay duk kajiki magmanfaat sa kita bi okay nagini ko tao ng bahan ni kamsa ng bahan ni basa kay patan ni mag-subscribe to si YouTube duk mag-follow to si page TV duk mag-share. Okay, duk mag-like, mag-support kita